Gülçe komandası menен Kurmanjan Data komandalары oyunda. Ek komanda teң dayar, Жараткандын буйругу менен жакшы оюн көргөзгүлө, ат жалы жеңил болсун, эш жериңер сырылбасын, жеңиш менен, сүйүнүч менен ат майдандан чыкканга Алла өзү насип кылсын, баарыңардын атыңарга жеңилдик. Амин. Аллаху акбар. Ойногула палвандар стартка бар өгүлө. Ийгилик ата бабабыздан калган салттык оюн. Экинчи оюн мына старт алганы турат. Өмүрбек Байкал аттуу аргымак менен 2000 жылгы дейт. Мына бул жака келер. Жигиттер, Kurmanjan Data komandасы, Gülçe komandасы жерден алган Gülçe'нин 10-чу катарбы, 12-чи катарбы саны. Кетти 6-чы катар санында. Gülçe komandасы чабылда. Ойдагыла жигиттер, Hareketli kılgıla. Basyadı takımla yetterek basladım da. 4-cü katar sarıdan Nurlan Oğlu Talgar 84 деген arımak benim. 90 жылғы, 99 жылғы denizdi. Jekeme Jeke Gülçe komandasının atı ortalıkta verip atkan mezgil. Argımağın güçlü olsa aytagılar jigitler, türtüşülөр, tartışуулар 5-ci katar menen 9-cu katar sanda jigitler Bana gazetede ikinci yani. Gülçe komandası Kulakты жерден aldı. Atayolu Aman деген жигит шабуылга жөнөдү. Gülçe komandası çabulda Atayolu Aman. Vur. İş. Aman ona kavga oldu. Gülçe komandası çabulda jigitler hareket kıldılar. Videoga taптаттан. Korgonup atkan Kurmanjan Data komandası. Atların altında ayıp koy. Dana taş sokuydular ondan жерде. Anca soğuk oluyor kaltar. Тоғызынчы катар санындагы Atayolu Aman Messi деген аргымак дейт. Үмүткөрбү? Мына Месси экен. Ат жакшы экен, айдагыла жигиттер. Yürüyüt hadi. Geldi. Taşla. Taşla. Hıy. Bas seyret. Ay, çık gitti de. Yengilgen. Bir kolda kötü. Tartını topladı aldı be. Bak. Bir kolda kötü. Allah. Kurmanjan Data komandası çabulga karan çönödü. Жерден mıhtı algan pallar. Bas. 10-чу катар Сейдалиұлы Болот дейт. Нургашка деген аргымак менен жерден алды. Сейдалиұлы Болот. Кайтпас деген аргымак менен келди.
Үсөн уулу Толкун 8-чи катар. Лезва деген аргымак менен 9-чу катар Токтосун уулу Альберт Намөз 10-чу катар Сейдали уулу Болот Нуркашка 11-чи катар Кален уулу Кумар Каркыра дейт. Муктар Жан уулу Альберт деген бала жан. 12-чи номерде. Барыбыз. Гүлчө командасы шабуылда. Ne var burada? Кадырбек уулу Нурик чабуылда. Aşıp bir bu size 98 biraz. жылкы чабуылчу. Айда. Кадырбек уулу Tamam bu Nuri. askeri. Ne kurban? чабуылды ишке ашырабыз. Нурик. 12-чи катар саны Гүлчө командасы чабуылда. Нурик чабуылды ишке ашыра коyun. Атын качып берет экен, жылып берет экен. Oo canı var. Hareketli kıl palvan, hareketli kıl kanın alası bula. Çabuk işten aşağı indir kollu palvanlar Ay. hareketli kıl bula. Yakşı toruk, yakşı saçta kılıp versen. Bölüp versen. Kalı beret palvan. Hayda. Vay 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 hayda jigitler Elbette. hayda. Hayda. Gittiler takım kalı dokşet buraya. Boğum takımı almaştırgan. Börek. Boğum takımga kеңири almaştırdığın sebebi Raşida yerde abdan жақсы болууда дошон үчүн almaştırdın. Ана жигит. Birden karmagıla. Bir karmaganda ekönü bir karmak versene jigitler kız деп апарып салып берсин. Ақтын өзү түзүшүп чыгып тарапчы. Hadi. Ayda Нурик. Ay 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 ay. Kede turgan palvan qarap koy. Aa makotun aylangan attı. Gülçe komandası, yanışında ile Kurmancan Datlar komandası. Kurmancan Datlar komandasından 11-ci katar sanında alıp Hadi Halil zengenden Nuru bir şey ortada. Kumar. İyi gider. Zengenden mi zengenden. Karışkır degen argımak neyse. Bir basla Kalenoğlu Kumar götürdü her yerden al kamçı kol eleşmeyi atma kalmaçı. Toxtat olattı. Kalenoğlu Kumar çabulda. Kumarga Cavuşkan 9-cu katar sanında. Bir grup. Atayolu aman. Жетележеге çıkan Atayolu aman oldu. Attın dayardığı boldu gök börüdü. 80% at çeçep oyundun tağdırın. Atın güçtüğün alıp ketesin. Halvanın eптеп salasın atın güçtüğün alıp ketesin. 11-ci katar sanı. Çabuldu işke aşırganға kaldı. Gülçe komandasının Tayqazanı tarafta oyun ulanууда. Albanlar, jigitler tartışıp attat. Ayda! Lay gitti. Ayda cılas degine. Ana gitti mi? Gülçe komandası tartıp gitti. Jerge düşüp kal. Su jerge taşlamay oynasın. Onu özü görüyor. Ay. Palvan oşol jerde kimya, biyologiya menен matematika жетишпей kaldı da. Oşonu okuğanda o jerde tapıp kettim bile oşonu salıp kettim. Ana 9-cu katar sana gettim. Ay avutqa çıkıp kettim de. Bay 6 uyca. Komandası. Жақсы turuştuk beri odasına çıktı. Malades. Ortada судьялык милдетти аткарып аткан жигит биздин Кауланкөлдүн сыймыгы көптөгөн жерде жакшы результаттар көргөзүп Алай командасында жакшы салымдарды кошуп жүргөн Сактанов Нурислам
Чотонов Урус Акжол деген аргымак менен 5-чи катар санында Турдубай уулу Жанибек Коён деген аргымак менен Жекеме жеке Алай районунда да көкбөрүнү Кудай буйруса федерация баш болуп кызытып жакшы бир деңгээлге чыгарабыз деп ушундай жакшы оюндар уюшулуп атат. Бүгүн Исак уулу Садык палвандын атына арналып ат майдан ачылышы болуп Алай жергесинде жакшы бир оюн өз дугунда бара жаткан мезгили шабуылда кайрадан эле Курманжан Дапкай командасы Турдубай уулу Жанибек Коён деген аргымак менен жекеме жекеден алган палван аракеттеги палван. Эй, тартышкыла жигиттер, тартышкыла. Тартканын билейин күчтүң аласың. Тарт палван, тарт. 10-чы катар салылы. Сейдали уулу Болот Нургашка деген аргымак менен тасталган. Атактуу палван Сейдали палвандын баласы дейтман. Сейдал барасы. Ага, чоң болот. Айда Болот, айда. 2005. 2005. Сейдали уулу Болот чабуулда айдадың. Болот, ай молодец. Ол чабып койгула, бир кыйкырып өзүңөр чибитип көрүүчүлөр деле молодец деп койгула. Тайымдын бүтүшүнө 2 мүнөт убактыңар калды жигиттер. Yazamamı. Akırkı minutta. Автоматты sayıyor dedik. Akırkı minut. Akırkı minuta. Hareketli kılıp 10 sekund kalganda bilesiңер. Ынтымак менен достук ойноп атканда 5 секундта калганда голдор урулуп кеткен жерлери бар. Пока убакыт 1-0. Достук менен ынтымактын оюнун көргөндөй болуп, көрүп мына жерде кыйкырып, сүрөң кылып отурат. 5, 4, 3, 2, 1, 0, стоп. Талаң, бүттү. Талаң.